Ulun kisah sabar riwayat kisah barotan di ajaraya lam karu Aceh di mungan barat ngana barat kisah tempat kuno calitra nasi doadu di mosian lam jur saat hai pomadu angan poma gudanya bama hai bama ayah dinopat rindu tak kenerupa sekune poma ane mendoa kendak ba Allah kita sabar tak putus asa hai asa cobaan Allah ya Allah sabar ngantaba dudo bahagia mandum talake doa Allah